Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita di rumah Tok Ayeng. Kita melihat jenis-jenis tengkolok ataupun tanjak. Ni lang melayang, lang menyonsong angin daripada Perak. Ada alang Iskandar daripada Perak, lang menyusur angin daripada Perak. Tebing tinggi zaman Kesultanan dulu, tebing Laksamana zaman Kesultanan. Dan ada banyak lagi lah jenis-jenis tanjak yang ada kat sini. Laksamana muda zaman Kesultanan. Lagi kita ada ayam patah kepak daripada Perak, semangih ogih ataupun semangat Bugis zaman Kesultanan. Ayam patah kepak Perak Putra Kayangan daripada Perlis. Lagi ada apa lagi tu, macam-macam jenis lagi tanjak tengkolok yang ada kat sini. Cangan daun kopi zaman Kesultanan, bolong ayam dari Perak, bugis tak balik zaman Kesultanan, apa ni, bulang bidang, anda kurus lebu zaman Kesultanan, ajutan bugas mahkota alam. Lagi kita ada nahkoda trong zaman Kesultanan, takut tukang besi, banyak lagi lah. Dan alhamdulillah adat ni masih ada, ataupun tradisi alam Melayu kita ni. Okay, so just kata nak tunjuk pada semua lah. Dan sekarang kita berada di rumah Tok Ayeng. Kalau ni dia panggil getam. Getam ni dipakai dalam istana. Desain-desain dipakai dalam istana. Ada desain-desain dia. Apa getam bulu. Ada maksud-maksudnya. Ataupun sini lebih panggil tanjak. Ataupun bahasa-bahasa dekat selalu kita dengar tengkolok. Dia ada lambang-lambang dia, ada apa, sejarah-sejarah dia, simbolik, cara melipat tanjak. Dan setiap tanjak ada maksud-maksudnya. Dan tanjak ni juga dia ada larangan tau. Ada larangan dalam pembuatan tanjak, punya larangan dan patah larang. Ini kerana suatu dijunjung di atas kepala dan punya simbolik yang larangan buat tanjak untuk dia. Larangan menggunakan warna kuning za'faran. Oh, warna kuning raja tak boleh. Warna kuning raja tak boleh. Kuning za'faran tak boleh. Kuning za'faran macam mana? So saya yang saya warna kuning di raja tak boleh. Boleh je. Oh ya. Boleh je pakai. Dah maksudnya untuk harian. Oh, ni untuk harian. Ada Adat istiadat. kita pakailah. Larangan memakai tanjak yang pakai oleh sultan yang mati dibunuh. Tak boleh pakai yang dia punya. So yang tu dia biasanya akan letak di musim-musim lah. Sekati lah sekarang. Okay, insyaAllah.